салом алайкум дӯстон. Ба ҳама маълуме ки симкартҳода ҳамхел проблема шида нишон намета. Симкартҳо кор мекунад пакета намебурора, disconnected мебурора. Бародаро, кадоме ки формати русия от соединён менеса ёго дар нишон мета. Кадомеш disconnected connected вода нишон намета. Формати русида нишон мета. Бародаро, яро шаёфтем ки мешава бо Wi-Fi метавонем ки тамошо кунем. ҳамин қарроҳа бародаро ҳозира шуда. Пеш аз оне ки Wi-Fi ро бародаро гирён кунем, ба мо адаптер дар кор. Адаптер мехеле Wi-Fi қабул кунад. Агар надошта бошем, бародаро ҳастай дар ман. Ира яъни ҷои Wi-Fi фарқ надора. Ақиб дамбунем, ҷои Wi-Fi меша, пеш дамбунем меша. Ҷамъ мемонем. Хоб, меню медурем. Симбар мерем. Настройки сетида медурем. Сет тип соединения окей мекунем. Беспроводный да медурем. Конфигурация да окей мекунем. Менем хонар на XIMI бародаро медурем. Безопасный да ма код мамнун. Хаштаг мудем. Подтвердить мекунем. Повторяем када ира галочка мемонем. Соединён. Ина соединён шид. Ана соединён шид оз мебинем. Статус бояд шумода агар формати англиси боша connected мешава, формати русида соединён мешава. аз бародаро ждат мекунем то ин ки статус соединён шид. Хелишда connected мега формати англисида, формати русида соединён мега. Ина бародаро, ин роҳи беҳтарин ки мо через Wi-Fi метавонем каналҳоро озод любой симкарта қатъи метавонем Wi-Fi просто гирён кунем. Ана мисол адаптери Wi-Fi қабул кунад дар кор мезанем. Любой Wi-Fi қатъи метавонем через телефон мо метавонем любой симкартаро Wi-Fi ша истифода барем. Ин буд чӣ гуна Wi-Fi қатъи тамошо кардани каналҳо воқеъ дар панаҳло бошем бародаро.